Whātarawhatu mai mo mai o le atunuu I so se tafa ma so se tulimanu Samoa le ngata I Samoa nei a maise so se vaenga o le kelope ma le langi o lo mwhaiona e mai moa mai ai whaasalonga tu sao o le TV tasi mai le malu tapua I le kalesia e whakasā I vai te leuta nei I le pōlona se fulu tasi nei o pespesenga o le se fulu tolu aso o le kiwisi. Masi, talofa Justina? Malo lava si o eli nea fiafi. Talofa lava and greetings to everyone who's able to join us tonight, whether you're in Samoa or from abroad. Tonight is the 11th night of the 13 days of Christmas, coming to you live on your TV1 right here from Waitaleuta Congregational Christian Church. O le kalesia e whakasā mai le whianga o Whasitouta, le ua se fulu tasi I ai pō o le kiwisimasi mo pesepesenga o le se fulu toru aso o le kiwisimasi. Ai le ia luloa le porkalame le pōle nei, ia, o te wala ulia whapitoa, le sunga le whawhengainga, le kalesia e whakasā mai Whasitouta, le sunga Reverend Uta Mwaulu, e taia I tātou se talo. Saunia tātou loto mo le tātou te talo I amatai nai, pese pesenga o le neia fiafi, tātou wifo ma te talo. Vi ia lo suafa le atua lo mātou te mai le langi, ona le nei tūla mātou ngofie, ua maea fe au mga aluenga o le nei aso. Ma lo whanga solo pese pesenga ma whawhia fianga o le sfuru tolu aso o le kerisimasi. O le nei aso, ua veele nei au whai pese mai Whasitouta, e whai masui o Samoa atoa, e whai so mātou sao, a wā o le kerisimasi, le Mesia, le whaola o le lalulangi, ua whanau mai. Le lingi mai au whamanuianga mo le au whaipese, le lingi mai au whamanuianga mo le neia kalesia I Vaitele, ai mai se Samoa atoa. Mea uma mātou te whaia lava mo ou vi inga. A mataina e te whaio ina I manuia. Ona Yesu mātou ole mawalau atu ai. Amen. Whaftai atu I lausunga I le whawhengainga le kalesia e whakasā mai Whasitouta ia e tusa male te talo a mata ia o le neia fiafi. Te manatu Justina toe lua pōlo to toe ia o le porkalame o le sefulu tolu aso le kiwisimasi nei tausanga. Indeed, there are 2 more nights, ladies and gentlemen, family and friends, so don't miss out. We have tonight from Whasitouta Congregational Christian Church taking you to Christmas carols to connect us all to celebrate the birth of Jesus Christ. Whatalofa tu fo ia I la tolo mau mai whaasalonga a le TV tasi, ia le ngata I lungo le alaata a le TV tasi, a mai se fo I le tātou leitio o le Mai FM Waluiva Tesi Malitasi. If you're watching us on TV1 or listening to us on 89.1 FM, please welcome Whasitouta as they take you to Christmas carols tonight. Vaenga mo mua pespesenga o le se fulu toru aso le kiwisimasi le uta pena mai ai le kalesia e whakasā I Whasitouta o le melea mai spatpatele whaafiloai le e whakasā mai Whasitouta.
Ia sei toi patpati mai le malo le fia mai sole mai mo mai le tru. Sole. Kau kia ia. Vai nga mo pespesenga le fakasa. O le mea le te tau pue atu le pole nei tu sino le fainga le whaatafa. Ai sole. Esa o le kala ka mai whaatafa mai. A tasi o vaenga o te loa le na matuata pena iai le whakasane mai whastouta. O le whatua o manatua nei, o le awhio angale nei, o le whale tua o le whakasa mai vai te reuta, le tinai a tau vela. O te loa la, ia e leo na soona o mai ia whastouta i le pole nei. Aleki o mai fasto o uta mal me atoa nea fiafi. Ladies and gentlemen, families and friends, Fasito Ota is bringing Christmas spirit all the way right here from Vaiteleuta. This village is where the mother of this church was raised in. So they're here to share that Vaiteleuta Congregational Church, you've got the best. And Reverend Muau, you've got the best of the best. Ora faisi malo longa toi tali mai mole il vaingalo na luo pespesenga le se fulu talu asor Krismasi mai le fakasai Fasitouta. Don't go away. Keep your TV on and your 89.1 My FM tuned in. They've got more for you. Ea o te whiawhia toi whātalawhatu toi tani mai o whaasalonga le TV tasi mai le malu tāpua ili nei o le whakasai Vaiteleuta nei. Leua mai atu le vaenga mua o le sao ma pespesenga a le whakasa mai Fasitouta i ailo tantununga a Tustina ta pena mai le whakasa mai Fasitouta i le vaenga lona lua e sili atu nai lo le vaenga mua e pena mai mo i aile tinu. Oh, I'm very sure, Sioeli. Welcome back to the 13 days of Christmas tonight. Fasitouta is bringing more, and we believe that the second segment is going to blast the best. Tu katasi tātou au mais papatele whawhilua i le vaenga na lua pespesenga o le se fulu tolu asor Krismasi mai le whakasa i Fasitouta.
Se to e patipati mai le malo le aufia, le vaenga lona lua o le sa o le whakasa mai whastauta. E ei tanga ia ese mai le pole nei tustina, peni tanga mai tu walu, le whai ei vai. Io e. E man tua foi le whawhengainga o le whakasa mai whastauta, e sau mai tu walu. Ai no rofo mai tene Samoa. Ia,
O le tasi o vaenga mataina i le, au vai pesare nei atu stina mai mo mai le tunu, mai ai le amatanga se e taualunga le vaenga lona rua, ese le live. Tai tonu foi, e lei se isi o fialu ese maluma i le TV, le taimili nei. Ai tele lopo e tau mafau ma e tau manatua ia le sei aute. Le te mai tawatu le tele na sei mai e le tupau ta mai ta ia le whakasale mai fastouto e tau manatua. O te manatua ia le tina ia whanafi. Ai ono. Ai ono. O le kale sia tonua le ai ono whanafi. Mai le misi se pati mai. O lana e kale sia lea. Lea foi la o wha ilangi le wholaunga. Au le mori mawina le tupau ta mai tai. Ia o lo lato seina le sei aute Samoa. Sa o le lei o te tonu atu sina le afaisi malolonga atu e taliu mai. Ona e mai moa le tawalunga au e taru ese malau TV ma le tio. Mai moa mwhafonga i le vaenga whai upe a mai al malolonga nei. Fastouta have only started, so don't go away. They are bringing live performance, live on your TV1 from Vitaleuta. Toi whatalavatu, toi taliu mai o le vaenga whai ule nei e pesenga o le se fulu toru aso le kiwisimasi le polo na se fulu tasi le nei. Le o tāpena masau ni mai le whakasa mai Fastouta ia e taualunga le pōle nei ia i le vaenga whai o lātou pesenga. Ia ilo tanunga e sili atu fo i le vaenga muli nai lo le vaenga mua ma le vaenga lona lua. I le o ngā tatonunga le mua le vaenga whai ia o pesenga Fastouta o le ai ma viinga o le lua se fulu tausanga talu o na whaafoe mai le nei por kalame. Yes, Yoeli, welcome back to the 13 Days of Christmas live from Vitaleuta Congregational Christian Church. Fastouta is going to sing and perform on their last segment, and part of their performance, there's a song that is dedicated to Vitaleuta Congregational Christian Church as 2017 marks the 20th years since they've had this program coming to you live on TV1. Ai ke loa e Yoeli. Leo ke mafau i le part 1 ma part 2 le kala le siko inga. Ia. Fa mai le siko inga wa le wa e sa unoa e le la best akul me mulmul. Sa o lo kala ko inga makongu. Ia. Part 1 best. Ia. Part 2 besta. Besta, ia. Part 3 bestest. Ladies and gentlemen, families and friends, welcome Fastouta Congregational Christian Church performing their bestest on their last segment. Se pat matimai mo vanga fai o pesenga le vakasa mai Fastouta.
mātou whai o le talo. Aua nei ate I mātou le vi inga le atua, ai a whawhoi atu le vi inga. O le whamoe moe, o mau walunga o vi inga I le nei a fiafi. O la mātou ta ape, iei au whamanu ianga moe mātou. Ia tupupea I o mātou roto le langona le Krismasi. Le fia ma le oli, wa whanau le Mesia, le whaolatanga o le lalolanga. Le manuia ma le file mu, o la wa fio le atua le tama. Le alo fasilio Yesu Kiriso lo mātou ali whaola. Maftanga whai pea ma lo wanganga paia, ia tu mau I lunga I mātou uma. Ma lau whanau le lalolangi atoa, nei se ia o I le whavavau lava. Amen. Ia te toe tu vatasi ao le tunu mais patele. Mo le sao le whakasā mai whastouta, ma eu ia pesenga o le nei a fiafi Tustina. Matango fie mea uma e sa o ili whawhawhine. Mea uma dia. Mea uma dia. O le po nei o le whakasā mai whastouta pe no ta o le fio anga o le whaletua o le whakasā I te uta o tau vela. O tae au, o le fio anga o le susunga I le whawhengainga o le whakasā mai vai te leu. Te le sunga Reverend Muau Whangasua. O le mela no mai taituina mai le amatanga. Na amata no whatasi Muau ma le whaletua. E umane, o ngā tutonu le trade. Usa la lo musu tau vela ya Muau. La sa uba ai a whastouta. Mai Muau, whaatari tae au le best. Longo winga e o kai au wa ese no foa. Tawalunga ma le si uina o whaasalonga le TV tasi ia pe ona iai le polo na se fulu tasi le nei o pesenga o le se fulu tolu aso le Kirisimasi e na ua tawalunga matango fie le whakasā mai whasito uta. Aua nei emisia le poa tae au e whakasā mai whasito tai. That concludes the 11th night of the 13 days of Christmas from Vaitele Uta Congregational Christian Church. Pasito Uta performed for you tonight. They had the live performance ever, as Yoeli had mentioned. So don't miss out. Tomorrow, Pasito Otai, Yes. Congregational Christian Church is our father, Reverend Wow's village. So don't miss out. The competition is on fire. So bringing Christmas spirits to your home and wherever you may be. Manuia whasasonga le tino whasoifoia.